Karbing long berta kitan jabang nili sami kacerong parpi. Aprangsi berta tepi arjuita. CM Tuliram Longhang Long Esomdet a PRCC dolong kontraktor Ronjon patang pipedat pusi hadakaratum kejong. Usuka pen kehang long hong ahem kutumpan compensation pinangji. Inut grade 4 keklem Chokomarsi Irrigation Department along Sectional Officer arpu keklong. Job card amen pen tangka surihini ra pharopo account palut pen Inut beneficiary aphan pharopo pichot pura datum ning jipati 13 nong langhin constituency angkang purep terang arong kekrong put langsung epi aroya long ningkan surihini ra grade troxy pen krenar keba parman MGRE GAS scheme pen ke don RCC adolong ningkan ke thompleng dera pita contractor Ronjon teron patang pipedat pu ajoine hadagaro Araratum thur pak pen long leke thokla pen tangka chirung si check pen kaselam pinpur me CM Tuliram Ronghang arideng pen si bangso RCC adolong ki kim jia phan pura kedam tang ningkan surihini rak krenar kep aningkan arkoi ni phai thong kep arnisi long e sompon lo seta kapatang pipedat ajok ki sung pen chingtang nang lo athe barla por lang ki thea hot school ki dun ke sukun e lapen hithi borwa kedam anta laso adolong kap nang Anparta Pulanghin EM Torendra Bromo Ajat Awarsai Setame Hadagara Raphan Kirap Ave Puta Jong Lasi Prabjin Pen Kipatang Ponji Aphan Tuning Rilo Pusi Rongasar Rupsing Terang Lapen Arya Sanghua Tumpen Tuning Ripon Terang arong pen cenglok mai beri kang tidu lapen aratu lapen kitne so adilong kitang tip ajo theng lang kidam ta bar khapor pote nilitu lang na kang dum ekdom ninghap dasong sidilo lasi laso dilong phan bangke patang wektu pusi nilihin peta juning labang so adolong pen ajoine nilitum soksang kijor stame laso adolong pen penang an ador ki jum lapson de pari itu atum stame kiri sung inang lo lapen school high school ni tumlong do English high school budu labang so tisara tum pen cenglok lo chale sombar tum kedam kerang barla por sitami kisung hektik ason si nang man lo pene penason si hiligason sini tumge che thabru pason boron si dolo labang so dolong pen ajoine adon tin pharu si kirung pen ni tum check nam si kam claim rata hin pen se parai si babang so dolong asai me deng pon pen itu tumi ben lo kam claim pon pangke ini pen an ni lo babang so dolong bu take nili tum non pen kongres a sarkar du tame apus pli AC inton ko la pen nono banke ake hai Karbing Long CM Tuliram Sar si 2017 aningkan la maso adolong ingpukang lo sitame pinian tame nonika thon pengde sitame second installment onta engineer han pulote tangka non anta pinin nang dulela putu Karbiang Long West Karbiang Long ke tribal along ri ladak arat ke long hong kapang reng pensi hemri kabochea tumsi ke ong long hong kapang reng pensi osomarapan ke pacharlia tumsi ke ong lasi abur pen long hong ki thidun a hemasor atumaphan mate radapan Karbiang Long Autonomous Council Veterinary Department pen compensation piponang ji pusi usuka asong kongchunbang jin 2000 pen kaning jepo Karbiang Longor প্রায় সংখ্যক মানুহে গাহৰি পুহি কিছুমান ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত গাহৰি পুহি মানুহবিলাকে ডাঙৰ দীঘল কৰি যোনটো বেছিকৈ যোনটো পইচা পায় সেইখনৰ থ্ৰুদি এখন ঘৰ চলি আছিলে তেওঁলোকৰ সেই তেনেকুৱা অঞ্চলবিলাকৰ মানুহবিলাকৰ গাহৰি মৰিবলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকক যোনবিলাক তেওঁলোকৰ সেই গাহৰি মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ চলা বহুত অসুবিধা হৈ পৰিব সেইকাৰণে অসম চৰকাৰ বা কাৰ্বি আংলং চৰকাৰ তেওঁলোকক সেইটো ক্ষেত্ৰত কিছু অনুদান যাতে তেওঁলোকক দিয়ে বুলি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি তেওঁলোকক
দাবী উত্থাপন কৰিছে Saituti kiara datuma phanjoy ke joy phong pen saiti ki mesen pen langki long verja pharman government pen matha parsik ponsi arong along irrigation alang teng pon anpar talabangso irrigation alang teng kipalang dunjia phan setame grade 1 pen chenglok grade 4 arpu anta pipon at lapusona por hot assistant executive engineer kheroni subdivision irrigation along Inut grade 4 keklem abangphu Gulabda sanctional officer mate SO Chikrongsi SO akam anta klempon lab setame bangso irrigation along ke SO anut kaprek do setame alangli SO vek abang phuke Kheroni subdivision along ke doamatsi dode lapen wangwe lapen labangso SO amithang asai kam kachiklem klemate kachiwangwe ajoine Gulabda saphansi SO pachikrongsi akam kipa klem pusi chethanpon labang so ajoini grade 4 klembang phu Gulabdas alangli aning kehang aling si Kheroni subdivisional irrigation along SO Chikrong pensi ajarakam anta klempon lab labang so Gulabdas SO Chikrong pen amithang grade 4 akam anta chitini lab anlo lasi labang so putha Karbiang Long Autonomous Council pen kosonsi ingsai ponpo grade 4 klembang Gulabdas tong SO ma mate SO vek anut kaprek dolang ma lasi SO vek arpu klembang do pulote kumadlo Kheroni subdivision irrigation along SO ke lajong si SO arpu klembang phu ave pulote kosonsi grade 4 klembang phule SO arpu klemlong lok lo lasi labang so puthak prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kangsai padopon bek nang jipusi cherok tokarada tumpen ningjepon Kheroni pen rensing teron news fast Karbiang Long Third phase lockdown hud non molom COVID-19 abura ke so pir thia tang ke so ki umplu pa por hud Inut boring klem bang pupen don phoki duk derara raphan rap nang jipua lampen pini langbung ding PME school a chokomar sonsing ingtia hin pen sitami langbung ding piara raphan sanglin pho dali ilin phuruye che lini lapen ingti ke pajirpon la solong langbung ding piarong asar gulab rong hang pen chenglok kelong araratum sitami sonsing ingtia phan arnama hier jume hang PC kachoro pajirpon news desk report news fast Karbiang Long labang to puthak lasi sarkar pen chokamar tum aphan don pho mate puriyar pho tum aphan isan ke pi thegia phan pula so aputhak lasi nili tame pini bangke nili un anam nili sang lin pho wet setame ba lin alu liniwet setame nili pini labang so COVID-19 na kiso puthak along nili ron ponlo un anke là non là ron lo ăn so se her jumi pawang thulet thot nang ăn so se pa klem pa dam thu pa thek thulet nang tholet ha te Cafe atum pen kemang pon Karbi atum tame thanga di malong sai chutiki kering pon awar sai do pupen patumi menji mukhe marong along Karbi Farmer Association a branch hin pen sarpi maratum chapaduk pon pen sai katiki aratapan kowe katiki pen ale do pualam kapache thang pon jiaphan kowe chili kapari pon paklang pon lasi kado kawe Karbiang Long araratum pusitame kowe katiki pon hurjiaphan lapen biri bitum hemrit kachepangcho lapen ale kachepado ponjia phan KFA District Committee akong chunbang Rajesh Inghia hin pen chuning ripon Kheroni pen rensing teron news fast Karbiang Long non molom so phan bir time ton sina Please step in Phangcho Stationery, Rongkhelan, Diphu, Manja Road, Karbiang Long, Assam. You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items, a branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount, for example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven and all types of copies including long and short. Till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate.
Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birta kang tonpen nang jiroi thulo. 15 number Mahamaya constituency angkang Ketom polling station Paklongkam PS. Molajan PS Sar Ik Timung PS along Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron BJP Mondola Maipu Purno Inti Chunbang Babu Tiso Dun Maipu Joy Singh Kho Hewali Intipi Mohila Tung Chetong Lunsi Ration Card Kawe Tumpan Sangkeron Son Sipu Korkanthi constituency angkang Kekelang Jun Lems Kaparlo Alongta Chairman Amarjit Inti Chunbang Susan Kan Nat Atumpen Ration Card Kawe Arat Atumapan Sang Ron Ponlo Dokmoka Penlong Kiram Teron News Fast Karbi Anglong Amring constituency angkang Jurikending along Inut Aning Kime Bangpu Pasati Mung Lapen Alang Li Chor Cheris Bon Milikpi Alang Li Tum Metanga Kia Datpen Sing Terang Arong Vidya Sing Terang Arong Lapen Joy Sing Terang Arong Kadoka Ve Don Troksi Ke Patumapan Edon Pen Sang Lin Krehini Lapen Sabune Plang Pipa Jirpon Mangso Ke Pajirpon along Social Distance Arona Teng Pen Pedoponsi ing Samjin Pen Pechunpon Anparta lockdown aporahut kadoka verat methanga hemarit kachedo klipen COVID-19 na kisopen kaching raipon teijia pan timunga sang hopen chuning ripon halapu sang kachodeng dunarara tumahin pen timunga sang hopan kachoro pajerpon wathat lang sopen rajen ronghang news fast Karbi Anglong Anana urak krem angbong angtum kido gethak order dun bendo thek na ko theke kothi no dak yong posi kido gedam same hem do yoy na ko Langhin Mai Briga Hawar Saring Tia Rongalong Samilangso Development Block Pen Kedeng Fishery Asai Job Card Amen Pen Radaphan Paklem Si Inuralong Surihini Raparo Poatangka Account along Paludlo Seta Job Card Kacepahem Kumate A Contract and Coursing Inti Sartherong Pi Atum Inut Beneficiary along Sika Surihini Atangka Endunsi Ahem Kumate Job Card Holder Vek Aphan Sika Paro Po Ansi Pichot Usi Radatum Akoy Pi Parke engke di ini lo keklem ke di apoisa bang ke ulai po anke peman bahak tak kali an parke engke apoisa nangai pita nangai pi lap tak kali ba peman bahak tak kali baru popo nang pitrai po la anvet lo pini ke popo la anvet lo pata ini tak pene ya aroi hajar pulong parke baru ponang pilok po angko ipong tala son lo Inke laan ke bang angkang dun lap sartherong pipen coursing ti to stamenon bang ke nilipan bang ke batai hini bang nang klem pipon lo stamenon bang ke nilipan bang ke nang tham kang pet non bang nang klem pipidat do nilipan bang poisa ke nang pigi nang pilo stame paru ko nang pilo stame hala nili poisa ta 3000 do nili chongda chot pen stame nili hodak beng chu thap dam le he beng chu thap dam lo anke nona pila so jokar poisa ulai er lo anke nili chi check dam lo anke bang phun ro sun ulai pidet la so nili nili chiamat nili phan bang ke nang than pet wai pon jai be ka du ka be phara pot idiati sana jalo ni bitala Pinya Birta Lansi Pajudlo Dome Thakme Kardong